Bom dia, boa tarde, Koana ne Congo. Ndego bom dia ainda. Mulomba nginanga kuna kanda de ne Congo kumato kale lukutakanu que sabala dia 26 de maio. Mambu matomene vobama nana voto kele diambu de badi yankaka eli tale badi kadiambu ko kansi atu ambokele wau yai idiambu ngina dia de kambe kanda consomuntu zole levo tombangi entrevista mwana ne Congo nangi ku Londres vo ku Inglaterra ndona mwene vo diambu kenanga dia de boba wana ne Congo kambokela mu 07404 22 3 27 to vanga entrevista ye 15 ou 30 minutos to vanga ngivula kavani ke mvutu dina di kala vo longi vo diambu di kamba ana ne Congo dio idiambu nga kala diao de kamba ko Inglaterra invimba mono ku Londres kalanga na umbokela seto vangelo mungizi di penge entrevista munaki Congo pasivo ana ne Congo awa abakusa ngindu ze ana ne Congo munanza invimba tuka province do Zaire mbanza Congo kuna Carmona wish apangi zeto ze kabinda lumingu lombote se foko de matondo